U ovom videu pokazat ću kako izraditi 3D teren u SketchUpu na osnovu geodetske snimke terena. Ovdje za primjer imamo jednu česticu koja sadrži točke i visinske podatke. Mi ćemo u SketchUpu pokazati kako na osnovi od svake ove točke izraditi 3D teren. Prvi korak je da otvorimo SketchUp i ubacimo ovu sliku koja je malo prije bila otvorena unutra. To napravimo tako da odaberemo File, Import, odaberemo u ovom slučaju PNG i odaberemo znači datoteku koja nam treba, to je u slučaju ova čestica 903/1 i Use Image As stavimo image zato jer ćemo ju koristiti samo kao pozadinu i odaberemo Import. Zatim kliknemo proizvoljno negdje ovako i ovako proizvoljno odaberemo veličinu jer ne znamo točno koja je veličina. Sada su znači ubacili u SketchUp ovu ovdje snimku našeg terena na kojoj ćemo mi izraditi zapravo pravi 3D teren. Kao što vidimo, ova slika je vrlo dobre kvalitete. U slučaju ako vam se dogodi da je slika mutna, to možete ispraviti tako da odaberete Window i Preferences i na ovom OpenGL odaberete opciju Use Maximum Texture Size. Ako mu ovo nije odabrano, ova slika će vam biti mutna. Zatim sljedeći korak i iznimno važan je da skaliramo ovaj tu teren. Ako uzmemo znači ovaj Measure Tool i recimo pogledamo, ovo tu je znači širina samo 1 metar, odnosno kao što ovdje vidimo znači 100 cm. Ja znam konkretno u ovom primjeru, znači ova tu duljina između ove dvije točke je 22 metra. Da bi skalirali ovu sliku da bude točno 22 metra, moramo znači točno u ovoj tu točki odaberemo ovaj Tape Tool, odaberemo znači ovdje tu sredinu i odemo skroz na drugi kraj i odaberemo sredinu u ovoj ovdje točci. To je bilo ovdje. Kliknemo tu i tu dolje znači piše znači duljina i mi duljinu napišemo koja je u stvarnosti, a ona je 2200 cm, odnosno 22 metra. I kad stisnemo Enter, pojavit će se poruka Do you want to resize the model i kliknemo Yes. I znači na ovaj način mi smo dobili stvarnu veličinu ovog terena i kad stisnemo znači Tape Tool, ovako odokativno pogledamo, ono je sad stvarno tu 22 metra. Idući korak je znači ukoliko nemate da instalirate potrebne dodatke, a to su znači Freedo Tools i ovaj Topo Shaper. Oni se nalaze na ovoj Sketch Education stranici, znači Freedo Tools i Topo Shaper. Imate dolje u videu linkove znači za preuzimanje ove dvije ekstenzije. Kod mene su instalirane već, tako da ćemo odmah krenuti sa daljnjim radom. Sljedeći korak je da otvorimo ovaj Freedo Tools, ovu ikonicu i odaberemo ovu Draw Along opciju. S njom ćemo crtati linije i točke u svakoj od ovih tu navedenih visina, no prije svega moramo ovdje tu odabrati ovu opciju Vektor, Z-os, zato jer idemo samo po Z-osi i moraju nam ovi guide biti uključeni, znači i guidelines i guide points. Kad smo ovo tu sve odabrali, krenemo znači redom, recimo krenemo od ove točke. Prvo napravimo recimo ovdje tu je najviša točka od nekih 167,98 metara, a ovdje tu je najniža 161,66. Sada da mi ne vučemo linije od 160 metara, mi ćemo to skratiti za 60, tako da ćemo ovdje tu vući liniju primjerice od 1,66 m, a ovdje tu ćemo vući od 7,98. U ovom slučaju, znači čisto da se ne ide previše gore u zrak. I sada znači odaberemo ovu tu točku i povučemo liniju na 798, zato jer je meni mjerne jedinice su centimetrima, tako da mi spadne isto kao i 7,98 metara i zatim stisnemo Enter. Time smo dobili u ovoj točki visinu koja je ovdje znači određena, to je 7,98. Zatim recimo idemo na sljedeću točku 7,88. Odaberemo, kliknemo ovdje i 788. Zatim idemo znači i tako idemo znači redom sve točke, znači 725. Ovo tu je znači 732.
i tako dalje i tako dalje. Znači naš cilj je ovu radnju ponoviti apsolutno za sve od ovih točaka. I evo, znači kada smo pridružili ove tu linije na određene visine, dobit ćemo otprilike ovako nešto, znači dobit ćemo uzorke visina stvarnog terena. Sljedeći korak je da grupiramo, znači sve ove tu linije, ali da grupiramo samo linije i gornje točke. Kao što vidimo, znači SketchUp je tu definirao i ove donje točke. Nama je potrebno da grupiramo samo linije sa gornjim točkama. To ćemo napraviti tako, pošto ova je tu dosta niska, malo ćemo se ovak približiti, tako da vidimo da možemo lako sve selektirati. I sa desne na lijevu stranu ovako ćemo selektirati sve ove linije sa gornjim ovim točkama. I kada smo to napravili, desni klik i make group. Tako da znači da imamo to sve ovdje grupirano. Pripazimo, možemo pogledati da nam slučajno nije uhvatilo neku donju točku, ali eto, pazili smo tako da nije ništa uhvaćeno. Posljednji korak koji nam je ostao je znači da iz ove grupe, odnosno iz ovih točaka generiramo teren, označimo grupu i odaberemo ovu desnu opciju na topu shaperu. On već tu ima neke defaultne postavke, mi ćemo to sve ostaviti za sada kako je i stisnut ćemo ovaj kao neki play i tu nam je Topo Shaper izgenerirao teren. Međutim, ako bolje pogledamo, tu imamo nekakve veće poligone, manje poligone i taj teren nije lako editabilan, ne može se lako mijenjati, odnosno prilagođavati. Stoga ćemo uključiti ovu opciju ISO Contours i smanjit ćemo ovu brojku sa 61 primjerice na 10. Tako će, na taj način će ovaj tu dodatak generirati još konture dodatne na ovom ovdje terenu. Kad smo gotovi s tim, stisnemo Enter. I evo ga, znači imamo u ovoj grupi imamo dole, znači imamo teren i gore imamo jednu posebnu grupu s konturama. Nju ćemo sada maknuti. Ovako ćemo ju odvojiti, ne znam, na određenu udaljenost. I znači označimo ovu tu grupu s konturama i odaberemo ovu prvu opciju, ovu ovdje. Samo trenutak. I kako su nam označene ove tu konture, odaberemo ovu opciju Calculate Terrain. To je to. I odaberemo ovu Generate na kraju. Ovime tu, sad ćemo opet odabrati ovu grupu i maknut ćemo ju. Konture su nam ostale, a Topo Shaper je napravio novu grupu. I sada zapravo imamo teren. Kada uključimo Hide in Geometry, mi ovdje tu sada imamo teren koji je u potpunosti editabilan, znači možemo ga prilagođavati. Primjerice kad ga otvorimo, odaberemo ovu opciju Smooth i doslovno možemo editirati teren i njega prilagođavati ovisno o daljnjim potrebama projekta.